le voina hian beautification sub committee te malak na in ama sabiratan hei bung kanan phun dona aphun tuatan kan senior le thanmual committee member ni bok pu arlal thom lianan aphun dona ni a chei moina lampanga malak na kut kan thak na masabir tur ani e a lai tu ka pu je lang tu ti ka soi ve kun ka tur lai tu ka sung kat lo an ka thina mi le kut kan beng don nia bung lian tak lo ni sela kan dai lim tu ai mai min la siam tu tur alo la ni ang ti kan be sei ani ngai ni kem kut chi kha an ti nem ngai lo official ni ngai lo kun tu lo so kan ti thu tro bung lian tak alo la ni nge yang ti kan ring ni chin chomalama kulai nazari an siama thing triak kan mu sang te kha hei aphun na tur mu mal tak soi tu den anan siam fil tawa chuta phun tur chuan akhur an chau tran ta me kani thing chi sang par moi tak nei chi te thing moi tak te thenglai a hian kanan phun kar don ani thing triak an da khom na mun atang khan an ron la chho zela helai atlang zol sir helai sir panga hian herse kan phun kar khadon ani pichuan kini china kan buang khan bung phun kha anan hung don me ka chumi zon kha zela chuan hei athang dewa tang hian herse thing kan phun kar khadon ani pu lalbiak liman ram hun ven thar than mul thara herse phun masak ber lo phun don ani ro pui takin a phun ani masa tu na sun kut beng tu ran om lo thlat dai to lo ani a thang chi a pu lal var moyan a phun boka hei hi ram hun vek thar than mual thar herse hi fit so pani garden zela phun thadon ani kom kama herse thing kan phun kar thamek zela di ro ida tham ha le tu a try a try hun na ni ku se lo tlo kan tu nian a pakhat a phun ve le ta kan phun miel zele